Katana ko koi kia jong kejela Meghalaya ha ka pratarik unai tung arja arpoi kalapan bana bagidan sans pa lai pu arngut ki biyo thamai COVID-19 lais pa andre punre ngut ki bakot bat sa ngut ki baklan na ki biyo thamai mentangsi khatwe ngut ki dene East Garo Hills district khat sa ngut na East Jantia Hills shispa lai punre ngut na East Khasi Hills hindre ngut na North Garo Hills shispa anyu pu prangut na Riboy district khandre ngut na South Garo Hills hindre ngut na South West Garo Hills khat sa ngut na South West Khasi Hills Sanpu Arngut na West Garo Hills, Laipinyogut na West Jantia Hills, Bandripu Arngut na West Khasi Hills District. Naki bakoj mitangasi Arpusangut kide na East Garo Hills District, Laingut na East Jantia Hills, Shispa Arngut na East Khasi Hills, Khatprangut na North Garo Hills, Hindrepinyogut na Riboy District, Sangut na South Garo Hills, Prangut na South West Garo Hills, Saupinyogut na South West Khasi Hills, Arpongut na West Garo Hills, Sanpu Prangut na West Jantia Hills, but Khatlaingut na West Khasi Hills District. Naki baklat matakasngi iway day na East Jantia Hills District, iway na East Khasi Hills, iway na Riboy, but iway na West Jantia Hills District. Haru bapun mi ka kubor ka jila Meghalaya kladan satpulai hajar aspa saupu sautali ki positive case, sau hajar laispa khandai puitali ki active case lani ki bidangdan hapreng jing sumar, saupunyo hajar khandai spa andri pulaingut ki blakot, but praspa khandai pungut ki blaklat no.